Alam tayo, digiti Biblia tayo, kat intayo manan basahin nga lukiban tayo, ijay 1 Thessalonians chapter 1. Nagpintas deti agdama nga lesson dahi ti Merkules. Ikabil mo man jay title. Okay? Anat pa ulo na? 4 ways to be a role model to other believers. Okay? 4 ways to be a role model to other believers. Basahan tayo kakabsat responsibly and let's read prayerfully. Okay? Okay dan tayo Verse 1. Ready? I will read and then you'll read the next verse. Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ, grace be unto you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ too. Making mention of you in our... Okay, 3. Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. 4. Knowing, brethren, beloved, your election of God. 5. For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost and in much assurance, as ye know what manner of men we were among you for your sake. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Ghost. So that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. For sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to Godward is spread abroad, so that we need not to speak anything. For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols, to serve the living and true God, Amen. And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Heavenly Father, I ask, dear God, that your Spirit will give me utterance and that you will touch and speak to our hearts in a very personal way. Tonight, Lord, that you lesson me 4 ways to be a role model to other believers. Lord, many of us are no longer new Christians. We've been in the church 3 years, 5 years, and even decades now. Kat apo, kas nabaybayagan nga members ken Kristiyano, at adun tinaadal mi, at adun tina-experience mi ti pamati, kat ti challenge apo ita, let us be role model kadagiti new believers iti churches mi apo. But at times, we are very sorry before you, dear God, because hami mapupuutan nga dagiti biyag mi apo kanunan iti world. Imbes nga iti word. Isu nga apo, sapay kumata deti nga mensahe, ket agserbi nga natadem nga pamalagip kada kami, i-take mi nga positive, dagiti pakakurhiran mi, pakarebukan mi, pakatinggaran, pakababalawan, taan nga rod ket sa umapo detoy, ket biyang milaeng, iti agpakumbaba, agsubmitar iti saom, kuam ti biyag mi, ket ti maipaay mi matking ka, no anyat aramidem mi dayti nga biyag. Bless us tonight, bless our internet, help us Lord to be humble and to be repentant kadagiti nagkurkurangan mi, nga mai-point out kadagiti preaching itang arabi. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, agtugaw tayo nga rod kakabsat. Alright. 4 ways to be a role model to other believers. Now, kaduan kada tayo, ket manong ken manang iti pamati. Regardless no manut tawon mo. No ti age bracket you young people, nabaybayag kayon nga member, da kayon ti manang ken manong dagiti new believers ti pamati. Kada kayong adults, pada ka adults, no nabaybayag tayon ti church, imun unate nga amang, datayo ti ekspektaran ni Apo Dios nga mangilid ken nagbali na ehemplo dagiti new believers. Ngem ti saludsod kakabsat, are you a role model to the young believers? No evaluate ti biyag mo ita, no assessum ti biyag mo,
Are you a role model in the ministry? Role model ka ba ti panagserbi ti Apo? Role model ka ba kadigiti upat nga intayo adalan itang arabii? So, these are the 4 reflections, four acid test or litmus test nga pakakitaan nga no itibiyag tayo ket role model kadigiti yang believers. Now, what is a role model? Let me define shortly tapnon mas ma-appreciate tayo the essence deti balikas nga role model. So damagam ti bagim, am I a role model? What is a role model? Okay, ikabil mo man. A role model is someone others look to as a good example. So kada tayo nga nabaybayagan, deti biyag tayo, deti Christian life tayo, is it something that others can look to for good example? The question is, no amin nga members ti church, ket kaslaken ka, what kind of church do we have? Okay. Padasak man nga may samay-saan tapno mas personal. Okay, datayo nga ama, fathers, okay. No amin nga fathers ti damagam ti bagim. No amin nga ama yan ta church ket kasla kanyak. Okay? In terms of, iso deti adalan te karot ita, in terms of commitment and all. No amin nga fathers, iti church ket kasla ken ka, what kind of leadership do we have in the church? Oh, mothers, itayag yuman imayo, dakay nga nanang, raise your hand, come on. O reda kay da Facebook, itayag yun imayo, kakabsat. You are not only watchers, kahit kung i-remind, nga da kay ta Facebook, hangkay lang nga watchers, you are a part of the service. You know that? You are part of the service. So as a part, participate because you're a part of the service. I want to remind you of that. Okay? Mothers, raise your hand. Reda kay da Facebook, raise your hand. Okay. Question. No amin nga nanang yan ta church, ket kaslaken ka ti Christian life na. Kaslaking ka iti spiritualidad na. What kind of church do we have? Iket no kaslaking ka nga chismosa, ana nga church tayon kakabsat. No kaslaking ka nga hanamot agpasakop, ana nga ruden nga church tayo. What kind of testimony do we have? Role model diti pagsasaritaan tayo. Amen ba? Okay. Sublyak man di kita'y padak nga fathers. Fathers, raise your hand. Oh, read kayo na Facebook, raise your hand. Okay. Look, no amin nga tatang yan ti church tayo ket kas ti Christian life mo. Okay? What kind of church do we have? What kind of church do we have? Oh. So, deta ti damagam ti bagim. So ako nam apo, tulungan nak, ti prayer mo ita ko nam, Lord, help me to be the kind of father that if all the fathers of the church are like my kind, I could say that our church is a wonderful church. Oh. So nga, nung si kagat tatang, agkarabsen ka, gat nungord, aming nga tatang, kaslaking kan, awana na kakabsat. Oh. So nga, dapat kitantay di jay. Young people, aming nga young people, tayong na ima na, dakay da Facebook, raise your hand. Parte kay ti gimong tayo, dakay nga da Facebook, raise your hand, okay? No amin, di kita man pela kwa, hanga young people, young men, lalaki pelang, okay, young men, oh, young men, kumusta kayo? Okay, question, no amin, nga ti young men ti church, kaslata Christian life mo, okay? What kind of young men do we have in the church? What kind of young people? Nakita yo? Oh, ngawan inatupag na, no, di agbasa lang ka nagay-ayam, di mo't makigimong. Anong nga doon ka sa tiyang men tayo? Hello? Oh, nabaybayag ka, dapat role model ka. I mean, I say this authoritatively by the Spirit of the Word of God. Kasi, sa uti-apo dito kakabsat eh, okay? Oh, dakay nga yung ladies, tayong na imanan. Yung ladies. Oh, okay? Oh, dakay tapasukin eh, oh.
Dito man barangay 7. Oh. Inaganak man di kita, Datasango. Blessy. Sino ba ita? Andrea, Christine, Joanna, oh. Beverly. No, amin nga single ladies ti church, kasla kada kayo. Okay ba? Okay ba no kati church tayo? Do we have a good church? May ibagayo ba nga? Well, no amin nga ladies ti church, kasla kanyak, I could say we have a wonderful church. Can you say that? Kakabsat, data nga sa ludsod, uray data lat may preach ko kada kayo, umdas nga yawid tayo. Kasi, you know, ti Christian, dapat deti message tayo kat may engage ti biyag tayo eh. Hala nga dingdinggam kat mayat-mayat, no di kat masapol kakabsat, nga deti message may pamuhay natin. Okay? So, role model. Alright, ulitin tayo mga gakitan tayo definition, everybody. Basahan tayo man, what is a role model? A role model is someone others look to as a what? Good example. Another meaning for role model is worthy of imitation. Okay? Nasayaat nga pagtuladan. The example, pagwadan. Imitation, pagtuladan. Oh. No tuladan ti new believers, ti hamo pa nakigimgimong. Kasanong agrow da? No tuladan ti new believers, ti kinaladaw mong may makigimong. No tuladan ti new believers kakabsat, ti kasamo pa nagim, amen. Muyo, deti ti, may saman nga ipalagip ko kada kayo, men, ag-amen kayo. Well, of course, una, dahil blessed ka. Pero, kinakailangang nag-amen ka pag na-bless ka, para gayahin ka ng mga new believers. Nagtatangkan ulo tayo kakabsat. Oh, hanyo urahin nga manson na kay ni Pastor John ti mensahe sa kay tumutla. Amen. Okay? Amen ba? Amen. Oo. Pastor John, nag-amen na ba yung mga men natin dyan sa Barangay 7? Nag-amen o hindi? Oh, meetingan na kayo ni Pastor John. Api nga di amen. Okay? Ganyan. Kita yung kakabsat. Alright. Now, where did we get this? Dito verse 7 and 8. Kitan tayo kakabsat. Verse 7 and 8. Okay? In 1 Thessalonians 1, it says, so that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. Da kayo kat nagbalin nga pagwadan, role model kadagiti amin nga namati nga taga Macedonia ken taga Achaia. Dayta kakabsat iti essence wenno punto deti mensahe tayo. Now, in what aspects and areas where the Thessalonian believers became a role model to other believers in Macedonia and Achaia? Number 1, role model believers are number 1, role model believers are an example in works and labor. Okay? They are example in works and labor. Ti kayat na nga sawen, no maipapan iti panagserbi ti Apo, maipapan ti pamati, maipapan dagiti trabaho iti ministry, panagtulong ti church, panang suporta ti pastor, panagbisita kadagiti daddu mga namati, panag soul winning, panag discipleship, kanda dumapay kakabsat, dagiti nga believers, they were very fruitful, very active. So nga ti question itang arabi ikaw ba na member ng HBBC? Ikaw ba ay active sa soul winning? Nakikita ba na nagso-soul win ka? Nakikita ba sa'yo na supportive ka sa ministry? Ikaw ba yung tipo na pag nagpa-commitment ang pastor, sikat ba isa nga umuna nga gitayag ti ima? Kasi sikat role model. Amam ti role model, isut mang yun na. Oo. Isu iti agaramid
ti paka-encourage san dagiti daddo mga believers. Hangkit di nga dagiti aramidem pakaitibkulan. Mangted ti question kadagiti new believers. Wenno paka-istambolan. Hello? Lahat ba tayo ganyan? Damagan tayo man itakaabay tayo, no? Asawa yung takaabayo, damagan nyo kakabsat. Do not ask jokingly, ask it seriously. Kunam king kwa na, no member, kunam king kwa na. Deta takong nakking ka, kakabsat. Deta takong nakking ka. Nagpa-commitment ni pastor, datayot imun una nga miyembro nga nabayagan, datay dapat ti umuna nga mangyuna. Example tayo kadagiti nyo believers. Hello? Nakikita ba sa atin na tayo ay tumutulong sa mga gawain ng church? At damot tiyempom nga tumulong, apay nga di ka may tumulong. At that tiyempom nga soul winning, apay di ka soul winning. Hello? Example in works and labor. Medyo mabigat ito dahil siyempre, napaybayag tayo nga miyembro. Karni dapat iti may pagpagang kada tayo, di ba? Hello? So they were productive, work of faith. They were passionate, labor of love. Okay? At the ministry question. No si kakit, at least, tingnan nyo listen. Sakbay nga inak iti deta. Okay? May samaysaan kayo. Barangay 7, umununa. Barangay 7. Sino kada kayo ti the ministry na ti church? Itayag na ima na. The ministry. The ministry. Okay. No nabayag, no da kayo kat 5 years ka memberan, kat awan ministry yu ti church kakabsat, anat kukwem. Di ba dapat may ministry ka sa church? Dapat tanungin kita, kung ikaw ay 5 years ng member, dapat may ministry ka o wala? Dapat. Tagal mo na eh. Ngayon, anong ministry mo? Dapat meron. Dapat may ginagawa ka para sa Panginoon. Hello? Lawag. Sino ti the ministry na? Good. Lahat yan, nagtaas ng kamay. Okay? Amen? Ito ang aking challenge sa inyo. Dagdagan nyo pa ang ministry nyo habang tumatagal. Amen. Yeah. Hangkit din habang bumaybayag, kakabsat, lumamlamiis kayo. Ididamo, active kat soul winning, tata, di ka piagi bumbunong traksen. Di ba? Awanan, kinanakatlubungan. Yeah. Di kita dadu mga members tayo, kakabsat, palagipan nyo. Encourage nyo ida. Brad, hana na imbag, na nabayag ka na member kat awan ministry, sister. Tulungan tayo, di kita dadu mga magkaroon iti ministry, iti church. Amen ba? Totoo yan. Dapat may ministry lahat tayo. Kaya nga, pag ina-assignan kayo, halimbawa, Jackmack acknowledge ngem, siguro itong Domingo, rugyak nga acknowledge, ipalagip yung man. Di talawag, praise God. Tuloy-tuloy pa rin ang flower offering dyan. Tama ba ako? Tuloy-tuloy. Sinong nagbigay ng flower offering nung Sunday? Ayan may sabong dyan sa harap eh. Tuloy-tuloy pa rin sila ang flower offering. Yan. Let me give you some idea of ministry kakabsat. Tapno, amom no nabayag ka Kristiyanon, hana dapat mapilpilit kang agserbi. Dapat kumbaga nasakit nakem mong awan na pulos ministry ti church kasi agat adal kat Biblia san nakatiapo, awan pa aramatam. Nasakit dapat nakem mo, di ba? Gusto no saan? Nasakit dapat nagam mo. Ito. Okay? Now, once in a while, di ba, ti pagpiprit sakit, alternate, di ba? Tuno Sunday, pasukin kami. Kala Jay Claveria kat nagmayat no kwa, no dakam ijayan, nahintay mo pala Jay Claveria. Claveria,
Sino ti the ministry na ta church? Tayag na ima na. No, dahil na nagitayag dita kakabsat, tuno agawid kayo, dapat, damagag tuman tuno Merkulesan. Next Wednesday, dapat may ministry na ang bawat member ng HBBC. No, umay kam ta pasukin. Nung umay kam ta klaberya, madaydayaw ti apo. Numangang kami, pasaray manunga meals. Pangaldaw, pangrabi, pamigat. Numangang kami. Kanya-kanyang member, tugot ti kaserola. Adag itugot iti tinola nga manok, ministry yan. Agasum tapakanam ti adipon ti apo, ministry yan. At hindi yan kakalimutan ng Panginoon. Nakalagay yan sa Bible. DJ Widow, pinakan na ni Elijah, bilinendisyonan ti apo. Di ba? DJ Agasawa, pinadagos na ni Elisha, binendisyonan ti apo. Kaya, pagpapalain ng Panginoon si Ma'am Ederlina Hughes. Kasi libre kaming tumitira doon sa kanyang bahay. Ministry din yan. Kaya ako nakabaybayaga ka Kristiyano awang ministry to church. Di ba? Adag itugot iti sinigang maya-maya. Adag itugot iti inapoy. Maganda yan mga kapatid. Amen? Oo. Kastamot dito bakara. I-restore tayo. Dati meron tayo niyan. Ay, Tita Mel. Tita Mel, nasaan ka? Isubli tayo. Isubli tayo. Dapat, nagiti kakabsat kat dakam dita bakara, dito bakarang ag-bridge. Tito Dino, nandiyan ka na, nakarating na si engineer. Isubli tayo. At dapat iti naka-schedule nga mangpakan iti pastor. Pribilehyo yan. Hindi yung dahil gusto naming may naglilibre. Kaya mit gumatang because the blessing of God, makagatang kami matimakan. No ti aldaw ti Domingo kat nakaluto dano kat ta 7, mangang kamamin dita. Aglauya, praise the Lord. Nakaimas deta diguna. Kakabsat, aglalo no dasukana. Pambihira. Ayan. Okay? Ministry di kita kakabsat. Tiket ko sa dito dito Thessalonian Church, haandalaan kakabsat nga Sunday goer. Active Christians ti gito Manipot Lunes, aginggat Domingo, active ti Christian life da. Nakaladladingit, adot Kristiyano, nga samula makitat kina Kristiyano dat Domingo. Awanan, Lunes, aginggat Sabado, awanan kakabsat. So you must have a ministry, active ka ti soul winning. Amen? They will example in works and labor. Kada kayo nga wives, nung nabayag kayo na membro ti church, find your ministry. Amen? Lord, anat ministry. You can ask our members in the church, brother, anat mabaling nga maitulong mo't yan ta kapilya tayo. I want to help. Diba? Kasano ti maging member ti choir? Pwede. Amen? Pasukin. Tayo pasukin. Sino kada kayo ti the ministry na ta church? Tayag na ima na. Amen. Okay? We'll see you on Sunday. Takam to no Domingo, palubos ti Apo. Graduate Sunday. Amen. Okay. Napintas pa yung ministry ta agawis. Puri, para awis ka. Hangka nalaing ag soul win, ngam nalaing ka agawis. Good day ta. Kakabsat. Ministry yan. Naling ka sumarita, usarom deta. Apay, di unbeliever ka, nakalaling ka nga agawis ti paghinuman. Diba? No inom, nakalaling ka agawis. Usarom deta itan. No, amuyo, no anat paglaingam di unbeliever ka kakabsat. Mabalin nga isut ministry ita. Amen ba? No nalaing kang agchismis ide, haanan kabsat, damos usaron itan. Usaram deta pa nagchismis mo, soul winning, ichismis mo ti gospel ti Apo. Okay? No, nabulakbul ka idi unbeliever ka. Tiltil adat pa kadandanunam. Makadandanong ka ije badok, makadandanong kat banggi, nakadado pa kadandanunam. Tatata na save ka. Masapol nga agbisita ka, agbisitation. Mano, hindi kiti mo lang pagbisitahan tayo. No tagalawag kayo, kagbisita at madiladig.
Baka rin, kagbisitat ka baruan. Ganun dapat. May pagbabago. Nakita na sa'yo, na binago ka at talagang may epekto yung pagbabago ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Okay, number 2. Kakabsat. Ay, Australia pa, gayam. Australia. Australia. Amen. At damat la amin ministry yung kakabsat. Amen. Ape, awan. Nakaturog di kita the ministry na duyan. Very good. Amen. Continue. Continue your ministry. Alright. Number 2, kakabsat. Second way to be a role model is not only you are an example in works and labor, but number 2, role model believers are an example in the Word. Ayan. Example in the Word. Kuna natin verse 6, and ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction. Underline that. Having received the word in much affliction, with joy of the Holy Ghost. Okay? Anak kayo nga sawon deta kakabsat, they responded to the gospel even in spite of affliction. The point na deto'y kakabsat, handa nga sinsinan believers. No di ka talaga nga believers, nga uray na test, kan na try, iti pamatida, nagpatpatuloy da ka, digiti sasauti apo, nga daan iti rag-o kan ragsak. So the key word here is commitment. At the commitment da kakabsat. DJ, datay kuma DJ, no datayo tinabayagan na Kristiyano, datay kuma digiti members kakabsat, wano Kristiyano, nga dagiti sasao ka na ikaskasaba, dagiti na isursuro kakabsat, kat itultuloy tayo nga pagbibiyagan. Hello? Ato di kita nga banag. Oo. Na ikasabati church tayo, there are some important teachings nga naisuro ti church tayon. Cheerful giving, itultuloy tayo kumalata. Ure dumteng dagiti karit iti panagbiag. Amen? Malagip ko ni Brother Conrad. To God with the glory. Ipakita man ni Conrad. Manutawon mo nga Christianan, Conrad. You got saved what year? Manutawon mo by your fingers. 7 years. Okay? As far as you can remember, manutawon mo nga Kristiyano, ididamom nga mangeg ti cheerful giving. Manutawon mo nga Kristiyano, di mangeg mo cheerful giving. May panggap ti first fruit. Let's just say, 3 years ka idi. Okay? You were a 3-year-old Christian. Yeah? Ididamom nga manggagan iti cheerful giving may panggap ti first fruit. Yes? So, you started giving your 4-year-old ka ide. Okay. So, ibig sabihin, 3 years ka pelaeng nga tay talaga nga practice deti panagitid iti first fruit iti apo. Amen? Ken panag-commitment kadagiti para ti trabaho ti apo. Amuyo ka nga ni Conrad, buntis ni bagat na. Ni Kath. Okay? Member iti choir. Ni Conrad, ket ti ministry na AV lawag. Para sundo, para drive by. Digiti umay choir no daduman. Recently kakabsat, deti kotse na nga Toyota Corolla. Daanen anat model na DJ. 97. Okay? Dinggan nyo 1997 model, detay Toyota Corolla na. Kuna na kanyak, pastor, kasi daanan maragragragan. Kuna na, pastor, idi, pinadas ko nga inlako ti Corolla, idi, awang gumata nga pulos, awang mayat. Tatta ko na, idi kalman, at daimay, ket kayat na nga gatangan, manot kayat na nga panggatang? 70, 75.
75,000. Ket ti kunana kasi DJ kakabsat paglugluganan da nga umay nukat bagaran og practice da ti choir itultulog na ni bagat na. Ken pagluganan da mapan ijay kapilya. So itatta kakabsat ilakunan ta daanen ket baka nuhan na ilako ita baka totally nga awan tun pulos ti mayat nga gumatang pay. So tatta medyo napaayos na't basit ilako kon kunana ilako na. So tapos kunana adda ngamin dagiti commitments mi pay nga para ta church pastor. Akat kunak ti uneg ko alakat practical DJ kunam nga daanen eket baka nuham mo ilako itang agpayso baka no ibaybayag mo awan tot interesado tatangor lata da interesado iitud mo. Gumatang kantot sa bali no the blessing itud ti Apo kunak kanya na. So hangko ekspektaran kakabsat dito yung inaramid da nga kalpasan nga nailako da so manumot lang tinakailakwam. Manumot lang. Kasi mo lang. Oo, 75. Okay? No Jack Mariro, medyo nalipatak DJ Kwangem. Nag-message kanya. Ket. Well, hang ko iba ka dito yung kakabsat no dumakkel ti ulo na ayan. Okay? Mano ti inted mo nga commitment? Mano ijay 75 ti commitment nga inted mo? Nalipatam saan? 60. 65. Okay? Plus J10. Basta kakabsat, tinangyari, DJ naglakwan na DJ Kotsena, into dami na para ti Apo. Wow. Paunay ka detang kakabsat. Kamangha-mangha, di ba? Awan lo, ganda nga kotsen. Ada motor mo, awan. Ada. Awan lo, ganda nga kotsen. Pero amum ti kunana kakabsat, pastor kunana, hananauray ti Domingo kunana kanyak kadetang aldaw, napangko inkabilen pastor kini Ate Banji. Kasi jakmas baalan ti ragsak ti pusok. Nga maitud ko, digitay commitments ko nga para ta building tayo, kan digitay para ti Apo kunana. Paunay kan kakabsat. Well, hanga tayo padakkilig ti ulo na ngam, anat kahit nga sawon deta, role model. Hindi ba encouragement yan mga kapatid? Hindi ko sinasabi na ibenta na rin natin ang ating mga sasakyan at ibigay natin lahat sa gawain ng Panginoon. Pero kung tinats ka ng Panginoon, bakit hindi, di ba? Adala nga rod nang ipakitan. Adala nga rod role model tayo, di ngamin. Oo. Pero ang ibig kong sabihin doon mga kapatid, DJ sacrifice. Imagine deda kakabsat. Oo. Kat amok kan patsek nga by the grace of God, sukatan to ti Apo tinapimpintas nga lugan. Kakabsat, let's pray for Brother Conrad and Kath. Nga ikan ti Apo ida kakabsat, tinasaysaya at nga lugan. Amen ba? Amen. Adu kami nga mangikararag. Haman nga immediate, maybe in the next 5 years or 10 years. Pero alam mo, cheerful giver to Para sa kanya, han nagsu'i jerik na urihan na sukatan ti Apo Kasi naragsak nga ng TED. But God is always faithful and true to His word. Anong tawag dyan mga kapatid? Role model. Kati prayer ko, example in the word, dito nga naisuro, aging nga di nakaalan ti Apo, Conrad, faithful kantulat ta iti giving. Kat no dumtang ti time, nga ang ka-faithful ti giving, alaan na kanto kumati apon. Amen ba? Ayan example in the word. The thing is this, they are in great need. Mabalin namot kumako na nga, ilakok teti nga lugan. Kat aganak dekat, jak amon, masesaryan to, anak, at baka dakkel de gastos. Itabik deto yun paran to ti panaganak na kan. Siyempre, agtagibi kami, gatas tumanan kadakwa. Ngam saan kakabsat? Kasi tinignay ti Apo isuna. Inted na amin nga para ti Apo. Di ba? In much affliction. Iti laksid ti kaado. Amo, makapabless di jay kabsat nga
Amo, no, di kita'y tao kat, aduk kwarta na kat, nalabon nga mang third. Siyempre, kasla mo unay marik na. I mean, mariknam di J essence, di amount, yeah, di value, di kwarta. Pero, on their part, there's not much sacrifice. Kung baga kat, nang third, ng bale, wala. Ngayon no, dete, perming agkarigatan ka. Oh, which I believe many of you, ganun ang sitwasyon ngayon. Diba? Ado di kita struggle tayo ti panagbiag. Oh, madamdama, kakabsat, ag-commitment tayo. Umay man tayo pa commitment tayo, elevator ang kakabsat. Baka tong Domingo, uno sumarno nga Domingo, kasi nagbayad tayo ti 30%. We already paid the 30% of the elevator. So, ibig sabihin, 70% pa itihanti na bayadan. So, commitment tayo tumanan. Palubos iti apo. We must be example in the word. Digiti Macedonian believers, kita nyo ida. Anak ko na di Bible, they were in deep poverty, much of great affliction, the abundance of their liberality, kunana, they were cheerful givers. So, di kita kakabsat. Example in the word of God. Makita ko malat tatibiyag tayo. Anapay, di kita dumang aspeto. Oh, standard, makita ko malat ta itibiyag tayo kakabsat, ti usto nga panagbadbado, nang runa kadakay nga babae. Nabayagan kan namin adon nga naisuro kakabsat. Iso nga no duma, hantay mablame dagiti new believers, nga agsaludsod, kat kunada ni, apay dayjay, nabayag nga miyembron, kadakay mo't ka new believers, no adda makita yo, nga kakasta nga miyembro nga nakabaybayagan kakabsat, ngem makita yu tarwar, naka-sleeveless, makita yu tarwar, naka-short, no new believers kay pelang ta HBBC, hangkuma nga isu ti paka-offendan nyo. Oo, ti pagsayaatan na, ipulong yu kanyak. Pastor, nakitak ni sister nga kastoy, J. Robinson, nakapantalon. Ibagayo kanyak, no new believers kayo. Ang kay nga galanangan, ket pastor, ma-offendak, tapnon di kasta, lawlawagak te panunot mo nga, hamo kung kuna nga, gapo ka digijay nga nakitam, ket kunam tibagim, ha? Diyak kayat papan makigimungan, apay dayjay, hang ba isot Diyos mo, di ba? So, ti kayat nga sawan, ti kada basket, full of kamatises, adalata nalungsot. Di ba? Kastamot, ti church, hana perfect, adalata miyembro nga natangken ti ulo na kakabsat. Hana role model. No diket na model. Hanga role model na model kakabsat. Iti pamati na. Hana pulos pagwadan. Okay? Example in the word. Number 3. Dito yan. Dito may katlo kakabsat. Not only that these believers were example in work and labor. Number 2, they were example in the word. But number 3, they were example in their worship. Role model believers are an example in worship. Okay? Kitantay di verse number 9. Verse number 9. For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Nakita yo? The last part. How he turned to God from idols. So, adut idols da kakabsat. The Thessalonian brethren were converts from pagan religion. Muyot pagan, pagano. Anat pagano? Kung na may nga commentator, the great and chief gods of the Gentiles were worshipped. Sino di kito'y kano idols da kakabsat? Jupiter, Bacchus, the god of wine, ininom, Ceres, Proserpina, Pluto and Mercury, Castor, Pollux, Esculapius. These the Macedonians and particularly the Thessalonians worship with great devotion and reverence. So iti handapay nam amuti apo, dagitoy kakabsat iti pagdaydayawan da. Ken pagrukruk babanda. Isu nga pagan religion. Okay? Ngem iti nangaganda ti ebanghelyo. Umuna ti amin, nakita tayo, the potency of the gospel. Praise the Lord.
Talaga nga nabalbaliwan da. No potency ko nam ngamin. It's the power of something to influence or make an impression. Diyan ang ganda nga ebanghelyo, kat nakabilbilig kakabsat, nga nang-impluensya kadakwada, kat namimpinsan, nga pinagtalikudan da, pinanawan da, digitoy nga idols, tapnon ti apo, ti pagdaydayawan dan ti Diyos, nga pudno ken si bibiyag, ti pagdaydayawan da ken pagserbiyan da. Amen? Oh, the power of the gospel had changed their lives and they manifested that change. Oh, idol worship was their tradition. Iso tradition da nga minidi. Okay? It was their teaching. So, dagiti anak da, isuro damat. Diba? Anak ko, kastoy. Isuro da nga mapan, agdayaw ka, digitoy nga pagan gods. To some, it was probably their trade, pagsapulan. Siguro, aglaklako dat bulto, aglaklako da digite incense, nga pagdaton digitoy, it was their trade. So, if you look at it, it was their way of life. Amuyo ka di kakabsat nga, deto'y panag-worship affects your entire life. Di ba? Oh, kasla ko ba digito'y daduma, Islam. Look at how they worship. It affects their life. Di ngamin. Oh, kitam kat maminlimada kakabsat nga kararag ti may sa aldaw. No napangkayot Middle East, di Pilipinas kat hanaming common eh. Ngem no dakat Middle East, tako. Permi kakabsat nga umaw-awang yan ta aglawlaw mo, nagado nga templo. No nang rugin ti alas 5 no jak mariro. Oh, 5 times a day kakabsat nagkararag da. It's a part of their life. It's their way of life. You see, tatan na save ka. So anamot iti naging impact naging ka. Tika na nga sawan, dapat DJ pa nag-worship mo mutan iti apo, it should have changed your entire life also. Amen. Oh, because these Thessalonians, when they heard the gospel, ano yung naramid da? They abandoned it. Pinanawan da digito yan. They renounced it. Oh, awang pulos na bati kadakwadan kakabsat nga pakakitaam, ti paganism. Siguro di kita bulbultot balbalay da, binuburburak dan, imbalbalang da. Dapat kastatay mo't kakabsat. Di kita sidim nga worldly music, ibalang mo mo't tanata. You're worshiping God. Worldly music. Music ni Satan deta kakabsat. Anapelat ka adana yung talugam mo. Anapelat ka adana ditayan tabalay mo. Why are you compiling that? You should have thrown that away. Amen. Kasla di kito yun eh. Di ba? Siguro di kita bulbulto di balbalay dan, imbarbarsak dan. Di ba? Di kita uray pa siguro at di kita incense nga nabatbati pa'y. Imbulbul lang da aminan. Di kita uniforme da nga mapan makimisa, imbulbul lang da aminan kakabsat. Why? Because they totally renounced it. Tinalikudandan day nga dati nga pamati da to serve the living and true God. Kas tatayumot kakabsat, ti Ebanghelyo ti Apo, potency, it has the power to change our lives. Amen. To make an impact, ti kahit nga sa when, no na-save kan, you are a new person, the Bible says, all things are passed away. All things are become new. Amen. Habang sa nga bumaybayag tayo, agsubsublin sa amot, di kita worldliness ti biyag tayo. Dagiti dati nga imbalang tayo, agsubsubli. Oh, this is a reminder to us, folks, that we must be an example in worship. Dapat makita ti biyag tayo, ti power, ti gospel, nga inawat tayo. Not only that, the price they paid. Oh, gaputi pa ng talikod da, kung na ti Bible, they turned to God from idols. So, ibig sabihin, at na isakripisyo. Price they paid. Ano't na isakripisyo? Umuna, it cost them their reputation. No reputation ko nam ngamin kakabsat, no anyat pa nagamuti tao keng ka. Oo. So, digiti nga tao, ti pa nagamuti tao kadakwada, idol worshippers, ngamanat na pasama kan.
It was not easy to change that, but they gave that up. Di ba? Oh. Kasla kakaduang kadatoy, hanaunay kwa, ito yung kapsat, I will not dwell much on this because, siyempre, by the grace of God, nabalbaliwan tayo aminan. Siguro, di kiti kabagyan nyo, amudang hanggang katoliko na yan. Very obvious hanggang nga mapan agkurus-kurusan, amudang hanggang agat-atangan, hello? Amudang hanggang agtay-tayat-wetengan, amudang di reputation mon, amudang sikakat, amudang kakabsat. Okay? Not only that, kasla DJ ko kala DJ amom DJ Padi nga na-save, nagbali na pastor, nakitak DJ testimonyo na. Priest, padit katoliko kakabsat. Na amo na ti Apo na save. Oh, from being a priest, he became a Christian and eventually he became a pastor. What a change. Sa balin ti Diyos nga daydayawon na kakabsat. Idi agdaydayaw ka digiti kas kasabana idi. Dakila Diyos, batbatit ta Diyos, santo ninyo, santo nila. Di ba? Black Nazarene, kadam amin. Idi ko nagbali na pastor kakabsat kat ibagbaga na nga digitoy kat hanausto digitan. So, there was that change. Big sabihin, di worship na, nagbalbali. Not only that, it cost them their relationships. Di ba? Kat, diyan ka mo na anat schedule da nga mapan ag-agkwa ide, ag-worship. Kat, di ka kadwada, kuna, dagat, di tayo mo't kadwan, awam mo't na ikastuyan, madlawdan, o, sapulandan, awam mo't na ikastuyan, ayaanan, nagbaptis kaminin. So, ti kahit nga asawan kakabsat, no na-save ka mo't kat ti Apo ti Diyos nga pagdaydayawam, the God of the Bible, listen to me now, isot pagdaydayawam kan pagserserbiamon. Dapat makita mo at ipanakay-identify mo kadagiti anak ti Apo, not so much with the unbelievers na. Amen. Hindi na dapat masyado kang nakikipag-associate sa mga unbelievers unless it is business. Hello? Unless it is business. If it is business, syempre, there is a reason for you to associate with them. Business ka ron. But more than that, Christian life, maapektaran kina Kristiyano mo, makias associate kat unbeliever, kas kala nagsublima ng iti idols. Oh, kakapsat, I say this with love because as a pastor, I want God to bless your life. I want God to be honored with your life. I want you to be a role model Christian. Amen. Oh, they now fellowship with, number 3, it cost them their resources. The trials ko na ni Charles Ryrie, di may isang study Bible ko na the trials and sufferings they faced were probably social and economic pressures placed on them by the unbelievers. Oo. So, affected pati business da, affected pati digiti pagtrabahuan dan, employment da, because they became Christians. Amen. Pero that's a part of their new faith. Di baro ka kabsat a pamati da, nga pagdaydayawan da nga Diyosen. So, amin. So, ti point na itataga kabsat, talaga nga, when you really choose God and worship God, there will be sacrifices to be made. That's the point. There will be a price to pay. It comes with a cost. Oh, haan nga cheap kakabsat, iti pa nagdaydayaw ti Apo. No talaga nga si kakat worshiper of the God of the Bible, it comes with a price. It may cost you your reputation. It may cost you your resources. And what else? It will cost you your relationships. Oh, anak no relationship ko nam. Dagiti friends mo and etc. So, makita tayo kakabsat. Balikan man DJ idol na nalibtawat. Oh, what is an idol? I will close here. Idol. Idol is anything that we allow to take the place and role of God in our lives. That's an idol. Mabaling nga awan ti bultum yan tabalayo. Awan iti, ano pangawag mo DJ? Altar ko na da? Da pangawag mo DJ? Dete, groto. Di kaya dumang balabalikat ada groto na. Mabaling nga awan groto tabalayon. Mabaling nga awan bulto. Pero ito naman, may mga idols ka naman inside your heart. Oh, kung na DJ may isa commentator, ito, lagay mo, next slide. Ito, tingnan nyo
anything that you love, treasure, prioritize, identify with, or look to for need, fulfillment outside of God can be acting as an idol in your heart and life. Nako. Oh, anything that you love, no love, kunam kat napatag king ka, love. Treasure, napatag. Or prioritize, isukat ti yun unamon. Aldaw ti Domingo, digitay kit di sabsabalit iyon unam kat aldaw ti Domingo. Idol yan. Idolatry. So how could you be a true worshiper of God? How could you be an example in worshiping God? No, dito mo't may prioritize ka kapsa ti pa nag-worship tayo di Apo. Identify with. Isumot tanti adadda nga pa kay identify. Di mo makita nga identified ka ti church. Manmanu ka ti church. Manmanu ti pa nag-fellowship mo iti church. Mas mutan nga unbelievers ti pakipel-fellowshipam. Teko na kon, if it is business, we understand. But if it is beyond that, and as a Christian, awan pulos ti makita Christian testimony tayo. Kakabsat, we are committing idolatry. Oh, outside of God can be acting as an idol in your heart and life. What are these? Idols can be vices, bisyo. It could be sensuality, pride, ego, materialism. Hanadakas ti material nga blessings kakabsat, but let us guard our hearts. Oh, if you have been blessed, listen, this is a reminder. Kada kayo kakabsat, no ada material nga inted tiapo kang ka, you should guard your heart. You should guard your heart. Oo. Oh, self-dependence. Sports can be an idol. Apay kakabsat, maka-involve ka ti sports, di ka maka-involve ti church. Tama ba yun? Sipin nyo yan. Oh, makapag-involve ka ti sports, awan involvement mo ti church, ano yan? Sa Panginoon, ano yan? Kawang sumagot, ano yan sa Panginoon? Mga kapatid, okay ba yan sa Diyos? Hindi pwede yan sa Diyos. Maka-involve ka sa sports, awan involvement mo ti church, hindi pwede yan. That's idolatry. And that's not being a good example kadigiti young believers. So kadati nga parents, hanadakas nga digiti anak tayo kat ada pa ka-involve banda nga sports, akadot sports ita, di ba? Badminton, basketball, bike, soccer, alakat exposure da ko na tayo, pero watch out parents, balance yan tayo. If we let them get involved in these things, we should remind them, anak ko, pinagustuak deta, paka-involve am ti sport. Pagustuhan mo ti Apo, ag-involve ka ta church. Anak ko naman. Amen. Inka makipagbisita. Inka kantat choir. Inka ag-involve ta orchestra. Kunam ta anak mo. Hello? Amen. Tama ba ako? Mga parents, tama hindi? Alam nyo, pag negative ang pag-take nyo dan, ibig sabihin, there is something wrong in your heart. Agbakbakslide tarik namon. Malayo ka sa Panginoon. Oh, hindi dapat. O, ano pa? Social media. Ada tiyempom nga ag-Facebook, awan tiyempom nga agbasa at Biblia. O, manooras ka nga ag-Facebook, di ka na maisurat ta Biblian. Kinam DJ kabsat tayo idi Sunday, matindi yun. Priority yun, di ba? Agasam, nga kinopya na ta Ilocano Bible, at atidug pa hanggang ta English di jay. Oh, you see? Matindi yun. Friends, ada tiyempo tayo kadigiti friends tayo, awan tiyempo tayo kadigiti kakabsat ti Apo. Oh. I mean, these are questions that we need to answer before God. Ako, servant of God, gusto nyo at hindi ang aking mensahe. Basta ako, I have to give this to you because you will also be accountable to God yourself. I will give account to God, but you will also be accountable to God. Kaya mga kapatid, napakabuti ng Diyos, di ba? Thank you tayo ng thank you, nakaimbag ti Apo kung kuna tayo. Kasanumot nga ruti pa nag-worship tayo, ipakita tayo mo kakabsat. May pakararag, pastor, ikararag mo ti motor ko nga kabaro, ikararag mo ti lugang ko. Anamag ka ruti, ipakita tayo ti Apo kakabsat, ti kinaimbag na. Pastor, ikararag mo ti baro nga business ko.
Pastor, ikararagyo man dito, balay me, baro. Ikararagyo dito, kastoy. Anamot nga rod, iti pangay ayo tayo. Worship tayo mat iti apo kakabsat. So, kitan tayo kakabsat, hana nasaya at abanag di gito eh. Kitan tayo, nabaybayag tayo nga Kristiyano, we should be role models. All of God's people say,